Kuma Kithure Kindiki ari kuyukia kanya kamunini wa rais nyuma ya Gachagua kuingatwa ni mbunge ya Senate nikwethirite kwina muthutira y'umunene muno yo siasa kirimara Gachagua nonekete kulikithio chamba bwa kirimene na rethirite ikamishemoni kwa Wanyeri na kinya kumeneria thirikari mtubo ndibonekete wachi Kindiki toro na arakinya bambirite kuambia kirima kenda kuthiria Gachagua ni ya kisiasa kiumeki Kindiki na arekire mushemoni na bunge Bomeru Tharaka-Nithi na Embu kenda kwende kwatanithia rutere rumbere kwatanithia kirima kireke onde Matindula ndio muthuraniri woronoro rwa siasa. It's good. And other Kirimara Gagaiti irene kaunti cha Meru, Embu na Tharaka-Nithi na arena okumunini wa rais Professor Kithure Kindiki umete ni kumogwa kuria siasa ikuonekana kwithira igwete mwanki bunene abaingi bakari bakionekana gwita giutati na thirikari ya Kenya Kwanza na kuonania batinganiri ni utongeria bwa rais Ruto. Government inegusikana mantu ma abduction otuika ayuthi batikuonekana ayuthi mbagutekwa na ayuthi ni bakura na inyani bakuragwa. We want to condemn in the strongest terms possible mantu ja abductions ire igukara igeta mbere jora torona Muturi Justin agete taura mwana we are abducted na atona kimwankana ndi bainoro mono koloni ciao kona ngwira baritire thirikari unda guku nikenda yomba utonyonene ende bara bathuri tanto nya baringire batari baunda nebo bara twaringagira Raila ndeve nabo miaka iri na nusu mithiru amwe na bobo ntere yune imwe cia naria rais Ruto ari ugwati mbaru bunene kagitaga siasa cia mbere ya kithurano gia 2022 na Kenya Kwanza kuona kura nyingi kirigiti kia urais na biu bingi bya nthiguru ya kutoka Embu 100% tupige kwa Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto. Sawa sawa? Going to deal with those who have executed state capture, and we are asking all the cartels to be prepared for accountability. Mwaka muthiru mweri jwa 11 kirima mburaja gukunura muskabu mweru wa kanisa ya ACK kaunti ya Embu rais Ruto nonekere kwithira na kagita gakomo kwariria kari abarabari mamburene jaujaraje ikinya ni munini wawe wa mbere Rigathi Gachagua na kwari ntuko inka yake nyuma yawe kweberwa gitine na Kithure Kindiki anywa muma. Inaendelea sehemu tofauti katika taifa letu la Kenya, na hiyo kazi tunasukuma kwa sababu ndio itaweza kutupatia nafasi ya ajira na iweze kutusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile katika mambo ya matibabu, jana tumezungumza mambo ya matibabu ya universal health coverage. Hata mimi nikitoka hapa saa hizi mimi nitapitia tariki 3 mwezi juju jwa mbere kaire mathiko neja mutana wa seneta wa mbere wa Embu Lenny Kivuti minister wa auditing Ngugeba Mwingi Justin Muturi na aregererwe ni akadibara bejete mathiko neja ukuthoma ntumiri ya kuboreria Kivuti na nikagite ne kara muthako mo wa ntele ubili Mwangi agwati utae untubura bwathuriti akadiba bakinya nkuruki. Poleni I've been given a message of condolence. I've been given a message of condolence from His Excellency the President, yeah. I have given my message of condolence to Honorable Lenny Kivuti yangu. Sasa mimi pale nimefika mwisho ni kusema nimepokea ujumbe niwapatie. Mnasema hivyo? Nisome nisisome? Ni jamwe jama karika jomba kwithira jatumite munini wa rais Professor Kithure Kindiki amberia kugita michemanyo na akariba ntere cha Mount Kenya East jwa mbere jore njumaine ya kiumia gikinja kwawe ntere cha Mukothima. Kwa hili nitajua kwamba Mungu yupo upande wangu,
iri mucemanio jura kindi kiaretete abunge ba kaunti ucio ithatu ni kuretikaniritwe ati Profesa Kithure Kindiki akambiria kuriunga kaunti iji mbere ya muthia jwa mweri juju kuringira Kenya Kwanza ndebe. But it's also about people to people interactions. Mucemanio juju jwa Kindiki jwejete ntuko inkai yake nyuma ya Minister wa Auditing Ngugi wa Muingi Justin Muturi kuorota thirikari nontu ba kugwata utae kwa mutana wa Leslie Muturi mieri 6 mithiru kagitene kama andamano ja Gen Z. Muturi akiuga ati mutana wa wagwatine rwangirwa nthikiri NIS. I have personally served as my son was abducted and disappeared, and I was not sure whether he was alive or dead, making us anxious and leaving me and my wife and the rest of the family in turmoil. And the government at all levels has not been able to give me any explanation or reasons as to his abduction. Turia kira kirio tunyuene twantu nikethira ngwataniro eji guchua rutere ruru rwa Mount Kenya East konekana gukurukira micemanio eji ya munini wa rais na kethira umburi bobo bwa Muturi bomba kurigiria ngwataniro eji. Masindumba Ntetone Chaweru TV.